bahise basangwa n'udupyisi twitwa ngo ni imiha dukorana n'abarozi. Turabaguzunguruka amaze gutangira kubona amahuzo abonye efashe ikawucu arimo hayayimba mu kuzimu. Imiha yami baturuka mu kibira cyose irabazunguruka. Iyo miha se ni imiki? Imiha ni utunyamaswa dukorana n'abarozi tuza turira nk'abantu, tukarira nk'inyabo, tukabwejagura nk'imbwa. Abarozi baza batugaburira, baza badutunga bakatugaburira. Hari hamwe mu mihanda twagiye tubamo ko ku Kivumu umuntu umwe yasanze umugore umwe ahayayigaburira mu nzu, ahayayigaburira hanze mu ruzitiro. Ibyo kurya kandi tuzi ibyo ari byo. Arasimbuka rero akandagira kamwe arakisha iby'amahuzu biba biragiye ntiyaba kiyafashe. Yari amaze gushamburiya. Kera yaragiye kuja gushamburiya buramutesha muzunguruke babuja kubafata. Yamasimbuka garebaga noneho imusozi arebaga utwadupyisi akandagira kamwe gatera igipasa ukuguru umugeri kikubita hasi karapfara gakandagira. Ubwizigwa Felix ku bantu baza bumva umuntu wigeze ngo kumwa ngo akabido kamata banze uko kajabutsa kuri douane. N'uyu mugabo uri imbere yanyu ku batari bamuzi yaba nk'ubibwiraho abantu bukeya abantu bazabyumva gusa nk'ugwenya. Oya ndakabido kamata namwoye, ndakabido kamata namwoye barababeshe. Namwoye amata yari mu kabido ariko si namwoye akabido kamata. Iyo nkuru zageze gute? Gusa bazabyumva bumve ko namwoye amata yo mu kabido ariko akabido nagataye aho. Ayo mata yari amata yanje sinari kureka kuyamwa. Yari kuwe mupaka? Yari ku mupaka wa Kamanyura. Ndiko nji Bukavu mvuye Buvira. Nari nshonje cyane nigurira amata yanje kubwegera hajya munsi y'igiti cy'umwembe kubahazi. Noneho ngeze ku mupaka Kamanyura ku bakongomani ndambuka bisanzwe. Kamanyura banga harya ku Bugarama nyine mu banyarwanda banga ko nkambukana. Naho abantu babadandaza bambukanaga inoro mu mata. Kubazi umusaza Kirimwonga ngira muramuzi muzehe ubu ufite abana bangahe dusubiye inyuma bukeya? Abana ni wa musaza muza mwumva yabyaye abana 15. Ivyo bintu nivyo nyine cyangwa? Yego ndabafite 15 n'ubu ko ndaja gushingira uw'icenda. Kandi Imana abandi bose barashatswe umukobwa w'icenda umwana w'10 abahungu n'abane. Abahungu asigaye umwana umwe ni utarashaka. Abahungu barashatse bose mfite abakazana 5. Mfite abakwe uno munsi wanone ngiye gushitsa 9. Imana ibatumye bavuye mu minembwe baje bakurikiye umukaba wanje. Bakatanya amacangwe w'abanyamurenge. Oya bari abasirikare bacu b'abanyamurenge n'umuhungu w'abasama wo kuri Kirumba ariko bari basengaga muri Jangwane n'undi wabitira. Ari muri Kenya. Ngira ngo muri Kenya je sinobibuka kuko nari ndwaye urumva muzehe. Kenya n'ubu n'umuvuga butumwa. N'umuvuga butumwa Imana himbazwe. Izo nzoga wamwani izihe ariko? Bo nje namwe inzoga. Izo yaraciye nyine. Oya. Ni amiraha. Iyo umuntu uri umunyabyaha ugira n'inshuti zinakomeye zikagusingiza gukora icyaha. Jewe nakaza mwera no muri hotel Source du Nil. Kandi hari inzoga zinshabuka nje nasangiye ndumuntu nasangiye n'umuzungu w'umurusiya tuba umugenzi ntazi kirusiya cyangwe waramara gusinda ukavuga ikirusiya ivyo ni sinzi nizarura. Mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho buri wese aherereye. Twifurije amahoro y'Imana n'imigisha abakunzi b'Imuhira studio. Turabashimiye mwebwe mwese mumaze gukora subscribe naho utarayikora kugira ngo ukomeze uyikore uzukurikirana ibiganiro byacu byiza kandi bisesuye. Ngira murabibona imbere za kamera zacu dufiteho abagabo 3 harimo umusaza baraza kubibwira mu kanya niyo batumirwa bacu kuri uyu munsi nkuko musanzwe mubizi. Uri kuri kamera n'igisubizo Bonfils. Reka tubaze amazina yabo ku bantu basanzwe batabazi kugira ngo babibwire mu bamenye. Dutangire kuri muzehe hariya. Muzehe mwaramutse? Mwaramutse.
amakuru mufite ni meza ni meza. Wakwibwira abantu badukurikiranye? Yego. Nitwa Yonasi Kirimwonga. Yego, watuye muri Kongo. Kabumuki? Umusinga. Umuzi wa Mwamukeka. Murakoze cyane. Ngabwira abadukurikiranye? Murakoze cyane kuri IMUHIRA studio. Nitwa Rwizihirwa Kidumu Felix. Ndi umusita nkaba ntuye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara y'Imuyinga. Murakoze cyane. Umusore wacu uraho? Murakoze muri studio. Banyita Byinshi Joseph, nkaba ndi umusita tuye hano mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura. Burya umuntu ukurusha imyaka bakurusha n'amateka niko biba bimeze. Mu kiganiro cy'uyu munsi twabazaniye abatumirwa bacu, turaza kugaruka cyane ku mateka n'ibitangaza. Urabona ko ari abasaza bakuze cyane, harimo n'abasore. Ubwo turaganira ibiganiro bitandukanye, baraza kutubwira amateka n'ibitangaza Imana yagiye ibakorera. Murabona ko ari abantu bashaje cyane, basenze kuva kera, basengeye muri kiriya gihugu cyacu, bafite byinshi cyane baturusha kandi bashobora kubwira abantu badukurikiranye n'isi yose. Nibyo dutangizanya nabyo ibyo biganiro kabisa. Turabasaba buri wese kubikurikirana, kureba iyi video kugeza irangiye, hari icyo yo gufasha. Reka tubahe umwanya batangire batubwira, muze mwatangiye gusenga ryari, ugerageje kwibuka? Twebwe twatangiye gusenga muri 70. Niho nje natangiye kuja mu byumba by'amasengesho. Wari utuye hagana hehe muri Kongo? Aho natangiriye gusenga hitwa ku Gatongo. Ku Gatongo? Aho ni ku Ndondo cange ni wibarabara mu gihugu cy'Indondo yo hagati. Uwo mugabo mwicaranye mwari muturanye cange ko twumvisize amateka ko mwasenganye cyane? Iyo twaje guhura muri 98. 98? Mwatangiye gusenga gute? Mube nk'abatubwira n'ibitangaza Imana yagiye ibakorera. Muri makeya ugerageze kubwira abantu ibitangaza n'imirimo Imana yagiye ibakorera mu rugendo rw'amasengesho yanyu mwagize kugeza n'ubu. Twajaga gusenga rero, tugakurikiza ibyanditswe uko bivuga ngo nimusenga muzavugana n'umwuka wera azabakoresha. Tugahitamo tuja mu Matayo gusenga. Mu Matayo tukigira igihe cyo kwifunga ntiturye, tugasenga tugapfukama mu nzuzi kugeza ubwo umwuka wera atangiye kutuvugisha, akadukoresha akatubwira ngo umunsi munyanaka muzobona ikinyanaka, cyangwa se na umuntu umeze atya ntatunganiye Imana mumubwire yirega icyaha kinyanaka. Abantu batangira kutibigirwamana, bamenya Imana. Ubwo ngerageje kubaza, uwo kwibuka abantu mwasenganye abari bo ico gihe? Ni ico gihe ku Gatongo twasenganaga n'umusaza witwa Rukingama, umugabo w'Abahima. Twasenganye n'umugabo nawe yarakira umusore, ubu n'umupastori hariya mu Rwanda witwa Samson Mutwa. Ni data wacu. Nibo twatangiye gusengana nabo, n'abinyonyo uri hano i Burundi. Nuko hanyuma uwo mugabo mwahuriye hehe mwicaranye? Uyu mugabo twahuriye aho ngaho muri avuye muri Byura. Duhurira hariya nyine kuri Kangwe. Aho ahagereye hariya kuri Kangwe asanga nje ndi inzobe mu masengesho nyine. Mfite icyumba cy'amasengesho nsengeramo. Nawe rero arahemerera, ari mutoya. Atangira kwiga gusenga. Tangira kumwigisha uko basenga nuko bagira amafungo. nawe yakira umwuka
andusha impano kuko Imana izigenda itanga impano ku muntu yamugeneye. Andusha impano yo kundangira ukuntu dusengera indwara n'ukuntu dutabara abantu bafite ikibazo iwagira iyerekwa jewe nanjye nkamwerekera ukuntu ko kubahiriza icyo Imana yavuze. Murakoze cyane. Turagenda tugaruka kuri byinshi cyane kabisa n'ibitangaza byinshi. Reka twumve Gwizigwa Felix nawe agire icyo atubwiyeho ukuntu mwahuye n'ukuntu mwatangiye gusengana kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina cy'ibitangaza Imana yagiye ibakorera bimwe bimwe mwibuka muraza kutubwiramo bimwe. Murakoze cyane kuri IMUHIRA studio kuri aya mateka mushatse kutubaza kumenya uko twasenze. Gato umubyeyi wacu umusaza yahushijeho twabonanye mu 2009 yaravuze n'umunani cyo twambutse muri Zura jewe nambutse nkiri muto cyane kandi ntaramenya Imana ntaramenya no gusenga. Tumaze gushika twahitiye henshi twaciye henshi urumva twari impunza abadeplasa tuje Bubembe tuja kuri Muriza mu Minembwe tuza kwimukira ahantu hari data wacu mucakira rero dusanga bamuzehe baba kuri Kangwe nyine mu ikanisa rimwe mu itorero. Ico gihe nari ntarakizwa jewe ico gihe nari ntarakizwa ibintu byo gusenga ntacu byari bimbwiye. Ndibuka bwa mbere umuntu wampanuriye kuko nzokizwa kandi ngakorera Imana kandi ndetse ngo ngakorera byinshi by'Imana yasanze ahantu habi n'umupagani cyane yari umuhungu wa murumuna wa muzehe ngo ni Ruhanga. Ubu ari mu gihugu cy'Ubuganda. Nari ndarashaka ari mu 2001 nari ndarashaka numva nibyo gushaka no gusenga ndacu byambwiraga ariko rwose uwo mugabo yaranaje ubwo arampanurira ambwira kuko Imana amubwiye kuko nzokorera Imana ngo ngende nirege ataha mpamutuka cyane mutuka numva kuko ari igihe cy'Imana kiragera niko iyo kigeze nyine ntabacimira biza kuza bene ibi by'abasore nk'aba bana nyine nkaha udusanze dusanze mu mahombe ndore kuko turi kumwe n'abana bato niko nari imeze umwuka wera aramfata ariko nza kugira umugisha niho ubona uyu muvyeyi yambere muvyeyi kugeza n'ubu Imana nyine yagiye dufasha igende dutandukanye ariko turaswa turahura muri iki gihugu cy'u Burundi byaranejeje no biratunejeje cyane arandera yaragize iminsi nyine amasengesho kuko yabivuze barabasaza babiri twasenganaga cyane ni nkabo bagumye kuturera n'ubu jewe ijambo ry'umusaza yarivuze ndaryubahiriza hari umusaza Jonas Kirimonga n'undi musaza ngo ni Thomas Rugabigwa wabasita nawe abo basaza twabanaga bakatubwira ngo sukubaza basenga sukubaza bagera gutya ni mugaruka hamwataye aha mugiye muza abasore ibi byasende byari bitaraza twari tukiri ku ngoma gusa kabisa sente yari itaradushikira twebwe rero ni nkaho twatangire gusenga mu 2000 nuko twahuye sente twayiguze nyuma murakoze cyane. Urakoze cyane. Hanyuma kubazi umusaza Kirimwonga ngira muramuzi muzehe ubu ufite abana bangahe dusubiye inyuma bukeya? Abana ni wa musaza muza mwumva yabyaye abana 15. Ivyo bintu nivyo nyine cyangwa yego ndabafite 15 n'ubu ko ndaja gushingira uw'icenda kandi Imana abandi bose barashatswe umukobwa w'icenda umwana w'icumi abahungu n'abane abahungu asigaye umwana umwe niwe utarashaka abahungu barashatse bose mfite abakazana 5 mfite abakwe uno munsi wa none ngiye gushitsa 9. Murakoze cyane muzehe urumva ko ari umuzehe kabisa ufite abana benshi cyane ngira muza mumwumva. Hanyuma reka twinjire mu bitangaza bimwe na bimwe Imana yagiye ibakorera mwoba mwibuka. Hanyuma iruhande uriya musore muri kubona ni umusore washatse nawe kumva no gutegera cyane ibitangaza Imana yagiye ibakorera kuko murabona uko akiri muto cyane iwe yasengeye ino cyane ariko nawe afite ibindi bitangaza bikomeye cyane Imana yagiye imukorera hano
byose muraza kubyumva kabisa ntimucikwe n'iki kiganiro. Muzehe mufatikanyije na mwene data Rwizihirwa Felix, ariko hagati aho Rwizihirwa Felix ku bantu baza bumva umuntu wigeze ngo kumwa ngo akabido k'amata banze uko akajabutsa kuri douane, n'uyu mugabo uri imbere yanyu ku batari bamuzi yaba nk'ubibwiraho abantu bukeya abantu bazabyumva gusa nk'ugwenya. Oya ndakabido k'amata namwoye, ndakabido k'amata namwoye barababeshe. Namwoye amata yari mu kabido ariko si namwoye akabido k'amata. Iyo nkuru zageze gute? Gusa bazabyumva bumve ko namwoye amata yo mu kabido ariko akabido nagataye aho. Ayo mata yari amata yanje sinari kureka kuyamwa. Yari kuwe mupaka? Yari ku mupaka wa Kamanyura. Ndiko nji Bukavu mvuye Buvira. Nari nshonje cyane nigurira amata yanje kubwegera hajya munsi y'igiti cy'umwembe kubahazi. Noneho ngeze ku mupaka Kamanyura ku bakongomani ndambuka bisanzwe. Kamanyura banga harya ku Bugarama nyine mu banyarwanda banga ko nkambukana. Naho abantu babadandaza bambukanaga inoro mu mata. Bagafunga inoro mu mashashe bagatiburira mu mata. Noneho bamara bakazamukana ari fraud. Bahita bashiraho itegeko rivuga ngo amata ndazosubira kwambuka mu gihugu cy'u Rwanda baza bayamena bayasake barebe ko nta noro zirimo. Ariko nje sinari mbizi kuko sinari n'umudandaza. Nari nitwari akerera ko kumwe vrema. Barambwiraga amata namene cyangwa se ndayamenye. Ngo ni namene twari Ibido ngo cyangwa namwe ngira umugisha ubwo bambwiye ko yamwe amata yo ni bisanzwe nacugusa akabido kabisa maze kugacuguta bukeya negamira imodoka nguku muri ko murabona sino yamena navyo tereka namwe none mara kuyamwa ananira ariyo mena cyari ikivuguto cyangwa yari inshuro yari amata y'umwirire bena yanga yarashushe kandi yaratravura yaratravura umwirire yiriganye kuzuba yaririwe kuzuba naje nagora kuzuba ariko amaze kuntireka namwe noneho nze gusiga sigara ariyo mena nza kugira umugisha nagakweze mashi nka kabiri karahombana ubwa gatatu ndakabaterera mukabasigiraho ariko icaje kuba baramirije abagenzi twari kumwe bose baranzunguruka ku modoka ya Okapi abakongomani bafita imipaka baza kureba umuntu ngumwe ibido ry'amata n'abanyarwanda bava muri migration n'ubu ngubu jewe nahagize abira kubera ayo mata vrema ariko bavuze ijambo ngo arayambukanye burinja n'ubundi mwanze ko yambukana ariko yacuraniye gusa urumva nyine ko yacuraniye ndatwara ariko yarayanje ibido ryo narisizaho kuko bari babajije. Murakoze cyane urumva ko abatumigo bacu uyu munsi bafite amateka adasanzwe kandi ari abatumigo badasanzwe kuri iyi shene. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina bagende batubwira tuganire ku bitangaza Imana yagiye bakorera bimwe mwibuka muri byo ico gihe mwasengaga na mwene data hariya araza kutubwira umusore wicaye iruhande rwa muzehe nawe araza kutubwira bimwe mu bitangaza yagiye abona Imana yamukoreye hano kuko mubibona nyine n'abantu bahishwemo ibintu byinshi cyane mutazi ariko muza kumenya uyu munsi. Ngaho karibu reka dutangizanye na Felix abanze abwira abantu muraza gusingirizanya mikrofone na muzehe n'umuvandimwe hariya muraza kuganira muri mwenyine gusa mwibukanye mubwira abantu badukurikiye ibyo bitangaza. Murakoze cyane. Murakoze cyane ibitangaza by'Imana kuko umunyamakuru wacu yarabibajije ni byinshi. Jewe natubwiye hambere urumva kugeza ubu nyine ngeze mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga kuko amasengesho muri Kongo mu gihugu cyacu ca gakondo ndayaziho nayo no mu Burundi nayo none nakomeje gusenga ndayaziho n'ibitangaza twakomeje tubibona ariko nguko wari utanga ibibaza mucakira twabona ibitangaza by'Imana birenze ico gihe tumaze gukizwa bamuze bari bafite icyumba c'amasengesho basengaga amahomba asanzwe ariko uyu muzehe aragenda twubakira ikintu c'amahombi mu murima wiwe fo mu gisambu amahombi ku musozi wiwe kuko yaratuye hakurya yacu utwambukaga kuzi tukazamuka mu gisambu yabaga ku karenge kiwe n'umuryango we nabo bana yavuze 15 nje ndabazi bose tumaze rero muri amahombi akaba ariyo tuja kwigira gusenga twakira impano dutangira gusengera abarwayi ibitangaza bya mbere kuko wari bivuze hakiriye abarwayi benshi
twasenga abagwayi b'amapepo bavuye mu mihana itandukanye. Ndabamu ingero nka zibiri. Hari abantu baza bava za Canzovu barwaye ari abasazi mu mitwe bakaza tukabinjirira ihudumaho twasenga Imana ikabafasha bagakira. Hari abandi baza twasenga Imana ikatubwira ngo uyu muntu ndarwaye ingwara agwaye igituntu iwe ntimumusenge. Naramubonye geje bundi mu Rwanda. Urya mukobwa nageze mu Rwanda ndanamusanzeyo. Wowe uribuka n'izina rye? Ari Nyabiheke, ari Nyabiheke. Yaramenye. Nuko tumaze Imana ikatubwira ngo uyu muntu mwe kwirusha mufata amasengesho. Uyu muntu n'ingwara agwaye niyo kuvurwa. Kandi ikatubwira nahaje. Yiruke. Abatarafunga umupaka aje Burundi. Akaza nyine yashika. Uwo munsi yambuka niwo munsi umuntu abantu bapfa mu Gatumba. Umunsi abantu bapfa mu Gatumba twari twamutumye. Imana itubwira ngo bagiye gufunga umupaka ariko nje atubwira ko abantu bagiye gupfa. Araza yambuka umupaka uwo munsi. Yaraje ku bitaro se? Yaraje ku bitaro nyine. Z'igituntu rero kuko twari twamusengeye. Imana itubwira ngo tumubwire ko ari igituntu ajeyo. No mukazana wa Gatonzi. Gatonzi kabasinzi. Muze yarabikoze cyane warabizi. Arahari n'umuntu warari mu Rwanda mu nkambi inyabiheke. Uko wa Manasi wabasinga. Wa Manasi? Wa Manasi. No ni mwene wanyu. Urumuna Rumanzi. Ni mwene wanyu ndamuzi Rumanzi. Nico gituma nabonye wari ufite ubuhahara wa munsi cyane. Yari mushiki wanje. Wowe wari washizemo ka mwene wanyu. Ibyo byagiye biba turabibona cyane. Hari ibindi bitangaza jewe ubwanje nigeze kuryama turi mu mahombi tubura umukaba wanje. Umukaba nambaye. Aho hari mu masanga. Hari mu ijoro. Hari mu ijoro. Mu ijoro rya gatatu. Turi mu masengesho umukaba bawushogoramwo. Nabonye nijoro hari mu mahombi twari turi abana bashogora mu mikaba muze mwigumizamwo basha mutazogira mutazoyibura nkanje. Noneho bukeye tuja mu kwirwa ku musozi mu masengesho mu butayu mbese. Dushitse mu butayu ngwarira kuguru kw'imoso. Twari kumwe n'abana benshi n'abo bahungu benshi twasengana. Muze nteri yagiye wa munsi. Yewe ntiriwe mu butayu. Baje kumubwira ngwarira kuguru kurabyimba kuraheka ipatarira heka. Imaze guheka nanirwa gutambuka twari mu masengesho cyane ku musozi bamare baranikorera biba ngombwa ko bampeka banjana mu rugo bansubizayo. Haje kuba iminsi ibiri kuko kwarabyimbye kure kuraturika munsi. Aciye nk'iminsi ibiri haza abasirikare bari bavuye mu minembwe baja ngwani. Umuhungu wabasama kuri Kirumba sinibuka izina rye. Bari abasirikare nka batatu. Imana ibatumye bavuye mu minembwe baje bakurikiye umukaba wanje. Bakatanya amacangwe w'abanyamurenge. Oya bari abasirikare bacu b'abanyamurenge n'umuhungu wabasama wo kuri Kirumba ariko bari basengaga muri Jangwane n'undi wabitira. Ari muri Kenya. Ngira ngo ari muri Kenya je sinobibuka kuko nari ndwaye urumva muze. Kenya n'ubu n'umuvuga butumwa. N'umuvuga butumwa Imana ihimbazwe. Baraza bashitse batangira gusenga bavuga ko umukaba wanje uhamze mu ruzi munsi yibuye. Bamaze gushika abo basirikare bari baje kunsengera bari barimo umuhungu umuvuga butumwa ngari muri Kenya yitwa Bizimana. Baraza barahasengera bamaze gusenga baravuga ngo mukabura. Ico ni gitangaza ca mbere nabonye c'Imana kandi niwo munsi nkira. Byose niho wari ugikizwa. Niho nari ngikizwa. Ico gihe nari ngikijijwe kuko je narakijijwe bitanakira impano yo gushamburiya. Nakiri impano bitatwaye sinagize nka habe no kwezi ntikwashize. Ngikizwa. Ngikizwa. Baramfatana none kuko abo basirikare ntibari bashamburiye ntibagazashamburiye. Ariko bakaza berekwa. Barajana bagenda bampetse bangeza mu ruzi shike shamburiya wa mukaba. Cyo ni gitangaza Imana yakoze. Ikindi kigira kabiri waruvuze. Hari umunsi twigeze gusenga Imana. Imana idutuma kuja ahantu ngo ni mu rusuku. Mu rusuku hari umugabo w'abarundi witwa zose mwaba muri kumwe na muzehe. Muzehe twabaga turi kumwe. Ndihanye. Twabaga turi kumwe na muzehe ndetse apana twenyine twabaga turi kumwe n'abandi bana b'abakobwa barimo ba nyina w'inka ubu yarashatswe n'umugore wa Profete Munyangeyo. Arahari ari Musasa. Banyandege yawa muzehe ari hano kumutakura. Abandi bana sinza babaherereye hari undi ngo ni Nyanziza ari muri Kenya yashatswe hungu wacu basita witwa Mutebutsi barabugana bw'ubukobwa bwinshi twajanaga. Hari undi mwana w'umunyabyinshi ngo ni Butoto. Butoto ari mu minembwe ndibaza. Nimbari yageze. Twabaga turi benshi. None tumaze kuja gusengera uwo muntu turiko dusengana kuri kango muri ayo mahombi ya muzehe n'ubundi.
turangira mu rusuku gusengera umugabo ufite abantu babiri bagwaye amapepo mu nzu kandi iratubwira ngo nta bandi bantu dusangamo keretse abo muwe iduhereza ibintu bimenyetso iratubwira ngo turashika dusange itara ririko ryaka mu mbaraza n'inzu ikindi iratubwira ngo ni inzu iri munsi y'ikanisa mu rusuku ndi twari duhaze hamwe n'amazina ntiyarahaze twumvaga sound yo hirya tumanukana n'amatoroshi muze yaragenda yageraga ubutwari cyane n'ubu barabugira atugurira amatoroshi twese abashi bari baraye aho ngaho atatugurira amatoroshi abakomeretsa nibo badandazaga bakarara aho bagenda mu yinga bagenda mu iposho bagaruka bajaye twatsa amatara amatoroshi yacu na za butisi nizo twajanaga abakobwa gandazo bari bafite bo bari zasaka yose duhita tugenda twageze saa 3 z'ijoro dushaka iyo nzu turayibona ariko kubw'amahirwe Imana itubwira ibintu bibiri nibuka muze yaramfasha kunibutsa iratubwira ngo ntiyagire umuntu wo muri uwo muhano tubona keretse abo dusanga indani kugira ngo abo bantu bakire kandi bakire bombi ntiyagire umuntu wo mu muhana ubabona kandi muve muri uwo muhana nta muntu ubabonye niko byagenze twaje kugira umugisha tubona yanzu tukora ibyo Imana yavuze turinjiramo ariko tuza kugira ikibazo kimwe abantu bumva ingunga bumva n'amafirimbi bumva ukuntu twadutera za rero bahita bajubuka abatararyama baza nabo ngo baje ngo dufatikanye gusenga bari bafite inyota cyane gusenga baza kutureba kuko uwo mugabo yabaga fuhaheka inzu yiwe hanyuma Imana yatubujije ko abantu batubona abantu nabo baje ku muryango gusunika ngo binjire dusengane ico kibazo kitubera ikibazo kiremereye kitorosha ariko kubwo igitangaza c'Imana twaje kugara iyo nzu Imana yohereza imvura hari tugeze bari bamaze nk'isaha 2 hanze bategereje ngo paka dukingure byibuze tugaceceka tukumva bo kubaravuga byibuze ariko Imana iza kohereza imvura kandi imvura nijoro murayizi imvura nijoro yari igoye yari remereye twiriwe tugenda dusubire nijoro dusenga Imana yatubwira ngo muri imvura niyo mbaciriyemo inzira uko bahunze kuryama bagiye kugama imvura mwe ni musohoke mwirukanke mutahe kandi nimugera mwirago ruguru mukubita ingunga imvura irahita niko byagenze twaragiye kabisa turushe twanyagiwe abana baratambutse je namuze twasigaye mu bijombo kwa kumuvyeyi ngo Kesiya mukamarihemu kirimba yari yapfuye uwo Kesiya araharari musasa umupastori mu ikanisa rya Elohim mama pastor Mporeza na Mucunda nimwo twiriwe turibishaga dago bari banitse imyenda turyama imyenda iri hanze yanitswe ngo tubone ingana dutarama ariko ko iki gitangaza c'Imana warubashije abo bantu twavuye aho bakize je banangabiye uwo mugabo nubwo ntomumenye ubu yahisanga birinka iyo ngana arahikoye mpungana goye inyana yishaci yarayingabiye kabisa yo gushima Imana ariko murakoze cyane urakoze kabisa izana muze mikrofone mugende mwibukanya byo wenda woba wibagiwe warabyibuka murakoze ibyo Imana yagiye idufashamo n'ibitangaza twabonye nyine mu masengesho njewe reka mvuge nyine bigufi hejuru igihe tubonanye n'uyu mwana wizihirwa Imana yadukoreye imirimo myinshi cyane kandi ikomeye reka mvugaho uwo munsi umwe yari yazimije umukaba bawumwabuye aho hantu hari pepo yazaga yabura imikaba ikabura amahuzu ikabura amafaranga musaza witwa Rugabirwa wazaga amujana ifaranga ijoro ry'iposho n'iryiyinga akazi rimwe rero amafaranga yo akayabika ariko y'amajoro bamwaburaga amafaranga hanyuma nubwo yabitseke mu bitabo cyangwa kayisi nimuhira naho yasigaye munzu akayashira muri yigeze kubwira umukobwa we ngo nyangenerwa aramubwira ngo papa uri mukubesha peze ifaranga nzihishe ngira nzirarane waho utazi arazijana azihambira mu kauchu azishira munsi y'imatera mwasi ngo amare arabahisha nta wundi muntu wamenye iyo ziri ngo buke ngo aje kureba muri ya kauchu asanga ikauchu ri gucyo faranga ntiziheruka rwizirwaho bari bagiye gushamburiya amahuzu yo kwa muzehe Rugabirwa bahise basangwa n'udupyisi twitwa ngo ni imiha dukorana n'abarozi turabaguzunguruka amaze gutangira
kubona amahuzo abonye efashe ikawucu arimo hayayimba mu kuzimu imiha yami baturuka mu kibira cyose irabazunguruka. Iyo miha se ni imiki? Imiha ni utunyamaswa dukorana n'abarozi tuza turira nk'abantu tukarira nk'inyabu tukabwejagura nk'imbwa. Abarozi baza batugaburira baza badutunga bakatugaburira. Hari hamwe mu mihanda twagiye tubamo ko ku Kivumu umuntu umwe yasanze umugore umwe ahaye ayigaburira mu nzu, ahaye ayigaburira hanze mu ruzitiro. Ibyo kuryaga ntituzi ibyo ari byo, tumeze nk'utubwana tw'imbwa n'udupyisi twinshi cyane. Nitwo muza mwumva duharamba ku mazu nk'inyabu tukarira nk'abana ukarira nk'akabwa ukarira nk'umuntu kavuza induru mu muhana ukumva ngo ndapfuye. Nuko nguko arasimbuka rero akandagira kamwe arakisha iby'amahuzu biba biragiye ntiyaba bakiyafashe. Yaramaze gushamburiya, kera yaragiye kuja gushamburiya buramutesha bumuzunguruke buja kubafata. Yamasimbukaga arebaga noneho imusozi arebaga utwadupyisi akandagira kamwe gatera igipasa ukuguru umugeri kikubita hasi karapfara agakandagira. Yakazaniye muzehe Rugabirwa ashitse akamanika ku ruzitiro ngo azokanereka ngo buke sinakabonye jewe ukuye ko bantabaje yarwaye kera ukuguru. Nsanga yarwaye ukuguru baza yahwera yakubita ikirutsi agahwera. Wamuhaye yishe gusa kubera bya bindi yishe n'umukaba we wari wagiye ngo shike ngo ntangire kumusengera atangira kundangira uburyo tubona umukaba. Twaharwanya intambara ubwo ngubwo itari ntoya y'amasengesho mukura mwamukuru wiwe mwa Ruhanga mugejeje umwonari twari tugiye kumusengera mwamwene Rugabirwa. Abandi bahita baza benshi Imana n'abasirikare bari baje guhanuza nabo bagumya kuza gufashwa amasengesho. Barimo umuntu witwa Bizimana utuye mu Bugande, utuye muri Kenya ndagira ngo tuye muri Kenya. Bizimana babitira n'undi musirikare ngo ni Sebagabo w'Abasama. Abo ngabo kuko ntari mbazi njewe ndabirukana n'abanyamuhana bose sigara n'abanyamasengesho bahanurira. Ubwo ngubwo nubwo ntahanuraga naje nazaga ngira ikirera kubwe kwizera nkama mvuga ngo iki kintu kiraba turasenga iki kintu kibe. Naravuze ngo turaja kugeza saa 6 yakize kandi ejo nzozindukira ibuvira nzamusiga yakize. Yari yabyimbye ukuguru kuzuye ipataro guhaye yaribwa imisonga yagera mu mutima kikubita hasi agahwera. Ngubwo tuzamuka mu kwizera ubwo ndabirukana bose muhana bose sigarana n'abana b'abakobwa n'abarumuna be babiri barimo uwo murumuna we w'umupagani ndetse mukuru wiwe. Turagenda tuja mu ikanisa kuko hari ikintu yarahabonye nacyo tuja gushamburiya inkuba yari hashitse. Tugenda tumufatiye mu kuboko murumuna we muremure agaturuka mu kwaha nanje gaturuka haruguru. Turamujana ngo tupfe kwinjira mu ikanisa. Mwana witwa nyina w'inka yararirimbye ubu ngubu ni umugore ubyaye kane. Yararirimbye gusa ngo aririmbe uwacu yamaja hejuru abyina ikinimba abarakize. Ahitakira ubwo ngubwo abarakize. Ashamburiya ryashupa ricitsemo ngikibati ishupa rya salimiya ririmo ibintu biri nk'amazi ripfundikije ikintu kiri nk'imatera. Abaragifashe ngo amare kugikura mu gitaka n'inkwebo yanje. Aba yirukanka ubwo ngubwo kakujya kwimbwa yavumbuye inyamaswa. Abararenze mu ikaratusi azanye wa mukaba. Abarakize barya bose bagiye kurya kuryama bumva duvugije akaruru bagaruka biruka.
ndanezerwa twari dusohotse huduma ngo azashake tubone inka azashakisha uwo munsi mu byishimo mpita muhereza inyana y'inka yanje yishimba yitwa Imana ariyo nyana y'Imana ariyo ngo nyimugabire abarozi bamenye izina ryayo ko navuze ngo ni Imana ariyo batuma amapepo mu kiraro tiyayonkeje ngo yishuse yamyifa kandi uwo munsi hama hapfa inka zine zanje twahuye n'ibibazo hejuru y'amasengesho ariko byose tukamya tukarwanya dusenga tukagira kwizera gukomeye cyane tukabisuzugura nubwo Imana yazaga bitwereka kuko ariho byavuye turanesha umugore afite yamukuye mu masengesho twasenze nje nawe dufite amafungo y'iminsi 2 dufite amafungo umunsi umwe twasengeye 8 inka bita 8 ikinyamurenge zibe 5 ikinyamurenge zibe 5 twaravuze ngo dukeneye 8 uciye umugore uciye umugeni tubonye umugeni mwiza ukwiriye mwiza ku isura mwiza ku mucyo uzagaburira abashitsi neza cyane n'ubu ngo baramufite umugore mwiza cyane uzawita ku ikanisa n'abashitsi azabagaburira neza cyane yahise ashaka ico gihe ubwo nyine inka yanje niyo yabaye ya mbere uwo munsi iya kabiri yabaye yandihanye yagiye gusengera mu bijombo mwumva isavuga iya gatatu yabaye iyo umwana yasengeye wa mabuye bahaye bamushira ku gipoyo ngo baramujana ku bitaro aramubwira ngo turamusengera nituzakugeza ni saa 6 haza Abayumbe babanyintu bambaye amakanzu nicyo kimenyetso kikwereka kuko uwo mwana akira abandi baramutera baramubwira ngo wewe reka umwana tumujane ku bitaro arababwira ngo ureke kumva rwizihirwa azateranya arababwira ati ubwe muvuze batyo uhereza ikimenyetso haraza abanyintu bambaye amakanzu 3 n'abandi 3 batambaye amakanzu kandi baraza ku isa 6 nicyo kimenyetso umwana kuko akira ngo bashike umwana arakira kandi nabo baza batumwe n'Imana ngo bugenda mujye gusengera umwana urwaye arakira ibiheko barabishamburiya byose byari bimugoye uwo mwana arakira arashakwa n'ubu ngubu aguye mu Bugande asize abana 4 tari 5 ndetse mukobwa wa mabuye ibyo nibyo bitangaza rero Imana yakoze aricyo nashaka kumunganira muzehe yaravuze umugore mfite nje mfite umugore udahuye n'abanyu n'abandi bose bafite n'ukuri arisa kabisa kuko namushatse Imana yamuvuze cyambere waramubomboye naje kubombora ariko nabomboje bitari nk'ibyo kubombora kwa bubu oyaye jewe nabomboye bo umufiance twapatanye icyo gihe by'ubufiance byari ubundi byari aho numuzi mujana muzehe yarahari twandikiranya kandiko n'umugore muzehe akijeza mu butayu aja mu butayu namuhoza ise wa mbombo sanzwe muziranye n'uwo mugore wawe twapatanye mu kwezi uwo munsi mwako mukandagira ibinani mwari kumwe twari kumwe kabisa ndagira yari umujama ise n'umurefera muri sepake urumva bazaga gwihishwa ariko yari umujama cyane urumva kubombora kurimo kabiri nubwo babyicaza ko babomboye twebwe twabanje kugira fiançailles twapatanye kuva mu kwa 2 nza kumubombora mu 8 tukicandika akabaruba ico gihe nakazanci wawe ngasiga akabaruba kanditseho mu Giswahili nta telefone nta kandi yambana kampunga andika mu Giswahili twandika mu Giswahili ari umunyamurenge no twari tuzi kwandika ikinyamurenge twese twandikaga ngo baruwa kwa mupenzi wangu no akantu ko munsi gatoya gaheka niyo twakaza tuvuga ngo iyi ni nusu ya kuonana kurumva ako kantu nusu ya kuonana n'abavyicazaho bazabombara uwo bahuye nijoro
natake si ukubombora kuriya n'ubu uwo mugore turi kumwe ni umuntu mwiza cyane ni umugore mwiza baramuzi n'umushiki bamutangancuraho nuko ego ico gihe se muzehe ni wagufashije kubombora cangwe oya muzehe ndi yafashe kubombora yamfashe gusenga ariko uwo munsi twajanye na muzehe tugereye hafi ni wabo umugore tuja yangarura ngo ndeke kubombora aya muzehe bagiye gusengera akandiko bose na se wa Mbombo muza mumubona ku social media umugabo utuye muri Kenya witwa Muhoza nyamandigire azavuga ukuntu Imana yamukuye nawe mu bintu yabagamo yari inshuti twarasenganye cyane ntabwo muzehe yamperekeje narijanye murakoze cyane murakoze rwose singiriza umusore wacu aho ngaho no twumva icyo atubwira twamuniganye ijambo cyane kuva kare naza ntegera abakurambere bacu bavuze neza cyane iyo bagiriwe umugisha bakirizwa mu gihugu cy'iwacu ariko izamara nitwe twabakirijwe ahantu hagoye kandi hakomeye cyane kuko bo hari gukizwa cyangwa se kwakira agakiza kubera ko bari benshi basenga ariko nkatwe aho twagiye dukirizwa ino mu mahanga ni benshi badasenga kanje navuga ko nakijwe mu bihe bigoye kubera ko muri kino gisagara ca Bujumbura abenshi twari tungana ico gihe bari abantu bakunze ikirori naguciye mu ijambo waje ino ryari nje navuye muri Kongo 94 nico gihe twavuyeyo ayashye nari nkurikiwe kabiri birekera aho ngani nari gukika nuko watangiye gusengera ino cyangwa wavuye iriya waratangiye gusenga bo navuye muri Kongo ndi muto cyane nakirijwe ino bo nibijya byacu by'ikijya murenge tuzavuga ngo twavuke mu nzu z'abakristo naje navuke mu nzu y'abakristo abaturika kujya nabona abakristo abaturika yiwacu sico kimwe nabino abino bazaba bemera ariko bafite utundi tundu bakimwe twifashishije ari tuanex ariko yiwacu bazaba kizwa neza kuko data yari umuyumbe yagendanye nabo bita ngo niba ura muyumbe nani nabagafasi cyane muzehe yakaza yerekwa no muntu wigeze guserimbira ngo no muri yambaye isogesi histoire nza numva bibaho tiyasha oya ntiyahiye yakaza yandika ni histoire bazabambwira agatora igishirira cacaka cyane akandika amandiko urumva ko navuke bikandika nyine bakandika ngo amandiko bakayasoma ikara igishirira riri humure agarifata agakora mu muziko bijyarindi ryaka neza akandika amandiko kandi bakayasobanura urumva ko navuke mu muryango w'abantu bakishijwe kabisa ariko hano tugeze muri kino gihugu twagiye dukora amanyanga namwoye inzoga namwoye itabe ariko bijya byo kwihishahisha ariko ganakinye na jido nta rumogigo wamwoye oya urumogi nararugerageje rurananira ariko wakuruyeho rimwe gusa kandi kujya ngo umwotsi gaho rumogi uzumara amezi atanu oya nje waciye ku ruhande uracyafite je waciye ku ruhande kuko nararufashe igihe giye kurugeza ku kanwa ruranukira runukire ndaruta urumva yuko ico kintu Imana cyo yarakindinze mbere y'igihe 2003 tuba mu nkambi yo mu Ngagara yari inkambi ya mbere ico gihe nyine bya bindi zuramusho twari abana benshi banyamurenge tuje muri uramusho buce turimuka tuva mu nkambi noneho imagezi wawo wisi niho nagiye gakora amanyanga menshi kumwe inzoga nihishe kumwitabi nja mu bintu cyo gihe ari umwana uciye ubwenge nafite nk'imyaka 10 uko ni 12 oya nta 12 imyaka 40 ngaho mfite nyine urumva ko atari
kuri iyo ugeze muri 20 ugeze muri 40 kuzamuka kugeza muri 60 wakuze imurenge uri umugabo wubatse urumva gira ari umuntu nyine mukuru nari umuntu mukuru hari umwana mu mbere ukakubaza ndamubaza ngo se ungana gute ngo iwe yabonye intambara ngo yakera cyane yabaye muri Kongo kwa mwana avuze ngo iwe yabonye senti uwo wundi we yaravuze ngo yabonye intambara yabaye komoge ngo yabaye komoge ngo n'amasunzu ngo rashaje ariko gahari kera hiwe nawe nico urumva bibiri icyo gihe ndabikora nabigendeyemwo kenshi inza gukizwa 2011 umva ko nakijijwe kera 2011 kera cyane ndakizwa nakijwe biciye mu ndoto abantu baje bansengera mu ndoto ndazuka icyo gihe narose nari mu ikanisa ariko muri icyo gihe nakoraga ibyo byose nagiraga isengesho nakaza ryanditse mu gitabo cy'umubwiriza kiriya gice cya 12 ngo uzabe ku muremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe mu minsi mibi itaraza nicyo nahoraga mbwira Imana habe nubwo nabaga maze kumwe inzoga cyangwa itabi habe nubwo nabamaze gukora ikindi kintu kuko nje kintu ntakoze n'ubusambanyi ariko ibindi narabikoze izo nzoga wamwa nizihe ariko bo nje namwoye inzoga izo yaraciye nyine niyamiraha iyo umuntu uri umunyabyaha ugira n'inshuti zinakomeye zikagusingiza gukora icyaha jewe nakaza mwera no muri hotel Source Dinir kandi hari inzoga zinshabuka nje nasangiye ndi umuntu nasangiye n'umuzungu w'umurusiya tuba umugenzi ntazi kirusiya kandi we nta n'igifaransa yarazi cyangwa ngucyongereza mukaganira iki mbo uko twakaza tuganira serari imbisi ni mukimeme gusa twakaza tuganira kandi tugahuza kandi akagura inzoga twayisangira wenda mwarahuza cyangwa waramara gusinda ukavuga ikirusiya ibyo ni sinzi gusa icyo nakoze nasangiye n'umurusiya ndazi kirusiya kuko twarumvikanaga cyane akakugurira inzoga ni yaranamagana arayandeva uyu munsi tuzoje kumurire hahandi urumva ko ico nkarakigina jido ugiye muri RTNB y'u Burundi televiziyo y'u Burundi tiwoburamwo komba yanje wigeze gukina jido narakinye jido n'ubu uracyayibuka neza no nkiyibuka kuko navuye ico gihe nakijijwe narisigaje umwaka umwe ngo nje fate centre noire urumva ko no menya gukubita gusa mwe gucyo mu nda no kugwanisha urukubyo n'inkoni yewe no kwiruka kugeza bijya byagura ariko no gusingira kumira abagabo bakazafatanya bakazafatanya tugahumuriza urabazi kugwana muri make nuko twagiye dukizwa Imana idukura kure cyane ariko nzavuga ko nitwe twakijijwe twavuye kure kurusha aba bagiye basengera iwacu kuko bo babyisangagamo ariko nkatwe nk'ino twari turi byari bigoye cyane nubwo twaba dufite ababyeyi bakijijwe ariko meme generation yacu ntabwo yabakijijwe cyane muri make ni nkoko yego rakoze cyane nta watubwira bimwe mu bitangaza wibuka Imana baragukoreye bo maze gukizwa twabonye ibitangaza byinshi by'Imana kuko iyo umuntu akiri mu isi satani biragoye kumutera biragoye kuko abari umujama we abari inshuti ye sinovuga ko abari umukristo ababwa abari umuyoboke we ico gihe maze gukizwa nagize intambara nyinshi sinarinzi ko abarozi bahaba ariko ico gihe maze gukizwa niyo nabonye ko abarozi bahaba kuko mu bibanza twagiye dukirizwamwo babona abantu bose ari beza ariko ukagira ngo benshi bemera Imana ariko kandi batayemera ryaje muri Bibiliya ngo ayishimisha akanwa imitima iri kure ku munsi natangaye kandi n'ubu naje kubimenyera kwifata k'ibisanzwe haciye igihe umunsi twari dutaramye na bagenzi banje kuko twe turi abantu bakirijwe ku muziki senti gisirimba ica abagabo baza bacamba twebwe ni nkayo mpano yindi Imana yaduhaye
aba bakirijwe ku ngoma no ku ipendo n'ingondera ndetse ni masengesho menshi yewe bajaga mu butayu aba basengeye mu mazi ariko twebwe twagiye dusengera mu zumba z'amasengesho ico gihe nani musengera ku matera ni kizungu oya matera mu buzima bworoshe n'ubu ngubu twaraye ku matera ngo turi mu mahombo abandi batwararaga ku ikintu cyantangaje kubona umupasiteri uhagaze kuri podium ariko avuga ijambo ry'Imana abwira abantu kuja mu ijuru ariko mugasanga niwe ufite ikigwamana umunsi wa mbere niwo muntu wa mbere nabonye bashamburiye birambabaza kuko aragukizwa nkimara gukizwa kuko nari nzi yuko ari we ugiye kundera ugiye kunyigisha ibyo kuja mu bwami bw'Imana bagenzi banje baravuga ngo uriya mu pastori afite igiheko ikirozi ari cyo ikirozi ndavuga ngo ntibishoboka bishoboka gute ko umuntu uri mutubwiriza kusha mu ijuru nambo nasa n'uwakijijwe gutera haleluya kandi akaririmba bishoboka gute ko ari wowe wongeye ufite indi mana ku ruhande ariko araramye arambwira reka wewe tubikwereke sawa nta kibazo ni kiriya gisirimba turamuzunguruka ndababwira ati naje ikintu nkora ndababa hafi ndebe neza ko ari byo barangiza baravuga burya abayumbe tugira strategie nyinshi cyane zavuga ko intatsi za mbere zibaho n'abayumbe barangiza baravuga ati umukozi w'Imana twifuza ko twogusengera kugira ngo iri kanisa ritere imbere cyane baramwicaza kuri podium icara ku ndebe barasirimba baramuzunguruka jewe kaba nankurikirana urya mwene data wari ufite impano yo gushambura yari wirihe kanisa oya ntaryo novuga oya koko ndivuze imba nciye kintu tubwire atangira gutagaika no bamera ko wundi yavuze ngo aravuga izina ritangira ndiriye kasanga yarivuze ryose yari umugore cyangwa umugabo sinovuga itangira koko no wosaga ringana nk'irya Ana imba ndivuze ryose icyo gihe rero inshuti yanje ndayikurikirana amukoramwo arangiza kumukuramwo akuramwo igihe ikirozi urakibona ndakibonera kuko yaramaze arakinsingiriza kuko narambwira ati wewe nugifata ukinsingirize nkirebe neza kuko yari umuntu umenyeranye narambwira ngo ndagucunga ndebe kutanakora no mu mfuko nguje kumubeshera arangize ayagikoze mwe namureba yaranyeretse ati dore ngiye kugifata namureba akora mu mfuko we wikoti arangize arakinsingira ujya mu pasiteri kuvuga wawe usengerwa kugira ngo atere imbere kanisa wowe twaza dusengera kanisa ngo ritere imbere je wari wigeze kunika je yigeze kumfata mu ijosi mu pasiteri aha ngaha mu mikrofone umuntu wari ufite ikirozi aha igasorwe twarataramye bamuzunguruke n'abayumbe twari benshi naba bamwizegwa ba Gaspare aba bose barahari twari hanze kuri gerizo amaze amfata mu ijosi sha arandadaza twaje kugikuramwo uko yaragushoboye se nije wamushoboye kuko nakuyemo ico nari nkeneye ariko naje nagihemba nagongereye kugira nari norohewe urumva mwene data kubera ko ari umuhasiye muri ivyo bibamwe intambara cyane icyo gihe rero maze kubona icyo kintu cyo cantangaje ariko nyine mu nyuma twagiye tubona ibitangaza by'Imana dusengera abarwayi bagakira ni byinshi urumva ko hari ibitangaza byinshi twagiye tubona nzanibuka umunsi umwe bigeze kutuzanira umukobwa wasaze bari baramujanye ku bitaro baragerageje baraza turamusengera arakira hari ikindi gitangaza nza nibuka naco cyane kuko co twari benshi na bagenzi banje pasiteri Sebineza twari turi kumwe n'abandi twagiye dutandukana nawe twagiye bwagiriza dusanga umwana w'umukobwa yaramaze imyaka 13 iyo myaka 13 bari baramujanye ku bitaro hirya no hino mvure mu muryango waratanze ifaranga bene uko ibintu byinshi cyane birahatakarira ariko dushike
twasenze akanya gato Imana iratubwira ngo tugende dufate amazi tumuheze amazi yonyine amazi arimo amandiko turamuhereza arakira ico ni igitangaza Imana yakoze yego watubwira kimwe basi yagukoreye wowe bwite apana muri rusange kimwe no kubwira jewe bigeze kuntera inyamaswa n'amaki abana bakuriye no bataza amandiko abarundi bazavuga ngo ni bifyorogoto ngo ni bifyorogoto reka mbivuge gutyo urabona amandiko na amandiko aza mu kuboko ariko atari amandiko ye n'ijya myandiko abantu baza bandika ariko yo atari nka kurya kwibaru ni nkarya none cya kiganza cyanditse kuri gwa rukuta igihe ca Daniel azaza akagufata mu kuboko yarangiza kugufata bamwe bazana mugara abandi ugasanga kurabariye urumva ni mabi rero ya si mabi kuko n'ubuhanuzi buba bwabuza aho buca none se umugara byagenze gute iyo rero yakubanye menshi cyangwa yagufashe ico gihe rero iyo agufashe kurya uturawandika urasherebanga hari n'abandi usanga bagenda bacapa ibintu barangiza agasobanura amandiko na handi Imana ivugira iciye mu nyandiko nijwi ry'Imana rica mu nyandiko kuko ijwi ry'Imana rica ahantu hatandukanye hari ijwi ry'Imana rica mu nzozi hari abantu bafite izo mpano mwumva ngo bafite impano ngo zo kwerekwa akerekwa mu nzozi aryamye atakaryama tiyo kwerekwa hakaba abandi bavyerekwa ari uko yasenza kumva ijwi rimanuka muri we rikamubwira ico agomba gukora nuko ari bubwira ubwoko cyangwa se abwira abantu hakaba abandi babibona nko muri televiziyo image ikaza gatambuka imbere yawe izo byose ni ikintu cyo kwerekwa rero twari ku ijambo ry'amandiko mwene data yaravuze amandiko nayo nimwe mu mpano Imana itanga kugira ngo ivugiremo ariko bitandikwa bene ibingibi z'urufwabi udasanga bandikisha ibindi n'ibindi ibwandika nyine bijanye kuko iby'Imana byose binyuranye n'iby'abantu babyandika n'ibintu bimeze nk'ibisherebango ariko biri mu ijambo ry'Imana rijwi ry'Imana rivugiramo ushobora kuzandika utona yasoma ariko Imana ikayahishurura undi akaba ariwe yasoma rero niyo mandiko kuko mwene data yarabivuze Imana ikomeze bafashe cyane nzanibuka igihe twarimo dusenga twari tuvuye mu masengesho shitse mu nzu nari mba mu imusasa mu nkambi nari ngira campus yanje ndangize yeryamye bene umuntu avuga ngo reka gere hanze nzutse numva ko umuntu avugira inyuma yaje ngo mbere yuko usohoka banze usenge ndasenga wumva ijwi cyangwa nijwi ryamanutse ubonye n'umuntu ishusho se cyangwa oya nijwi ryavuga inyuma yaje tibanza usenge ndangize ndasenga mare gusenga ndasohoka hari itara bakaza bashira hanze ku gipoto hakaba n'ukwezi wazwiga ngo ni ku manwa y'ihangu ubwo mbona inyamaswa yari ingana nk'inka kurya inka ingana ariko yo ikaba kigufi cyane kiza kinsanga urakibona gutya viza ndapana ngo umuntu yarose cyangwa se ngo umuntu ngo none ngo yeretswe ngo yagize aya maso y'umubiri aya ndebesha carahagurutse ahantu cyakiryamye ku nzu campus yanje inzu yose iranyeganyega abasore bari baryamyemwo bose barabaduka bagira ngo ni inzu ibomotse ku buryo cageze iruhande rw'ico gipoto caza caka kirazima numva no mu yindi quartier abantu nyine baravuze ati cyo niki ico kintu n'Imana yakinkejeje kindi gitangaza ca kabiri naco no kubwira namase kari nk'amezi 3 mbere yuko nja kuryama ku gitanda hategerezwa kuza imbwa ikaja ku musego kandi iyo mbwa ntabwo yakazica mu muryango yakazica mu gihome c'inzu ninjiraga mu cumba wabibona se uri kurota nayibonaga n'amaso yanje apana kurota ukiri maso aya maso uko nakije n'itara ryaka ukayisanga iryamye ku musego gitanda kuko yari yiza amasanga ndyamiraho ngayisangamo iyo nashikaga nkayibona sinayikubitaga narasenga iyo natangiraga gusenga ahita ica mu kibambazi gasohoka ikagenda
igasubira igasatura se nk'ubuhome mbo ntabwo yakazica mu gihome igasohoka nta dirisha nta muryango iyo yari inzira yayo urumva nico naco nibindi bitangaza Imana yagiye dukorera mu gihe twarimo dusenga hari ni byinshi no kubwira kandi kamwe Imana yakoze nari kumwe na bagenzi banje yitwa Ibigabo undi ni Paul ari muri Kenya undi n'umugabo witwa Bukuru ari Musasa twigeze kuja gusengera ku musozi umwe tuja kurarayo kuko hari twakunda kuja kurara ku musozi turagenda dushike muri iryo shamba twari turimo cukibira turasenga tumare gusenga ryari joro rigira kabiri hari ukwezi guteye ubwoba kwaka muri iryo joro hahita haza abantu benshi baje kutugirira nabi mwijoro kandi baje bariko baravuga ico gihe cyane niyoroshe ishuka yera bavuga ururimi gwino naniyoroshe ishuka yera pe umugabo umwe ngo ni Bukuru ni wari umugabo mukuru twari turi kumwe ahita kwega ishuka yanjye arambwira ngo turatewe cyangwa se tugiye kugirirwa nabi cyo gihe turangize turabati niduhaguruka baratubona kuko bari bafite amatoroshi yakacana bari batwegereye hari nk'ahantu nk'intambwe 5 urumva badushaka ngo batubuze turabumva bamwe twaranababonaga turangiza bati kugira ngo tuva ngaha reka dusenge turasenga turavuga mu izina rya Yesu nibahagarare barahagarara mu izina rya Yesu nibicare baricara mu izina rya Yesu ntihabone ko duhagurutse turahaguruka buke bamwe muri twe tugenda dukwega inda hasi bamwe nkamwe bo abanyabwoba mbese nkamwe bose ngiyo muguma aho ngaho apana usanga je ndarakwese kuko bamwe muri aho batanu bari hazabamwe n'abanyabwoba kururinda kandi Imana yavuze umunyabwoba niyo se musenga ngo bagende mwe mukagumaho oya niko twasenze mbo urabona kwizera kwanje oya uze kwizera kwanje gushobora kuba kwari kunini ariko mugenzi wanje yesi yo kwa mfano ni kwa ukweli ugasanga harimwe muri twebwe yagiyenze akamba cyangwa se akweginda turamanuka tugera ahantu hari ibuye dushike Imana yatubwiye ati ngiye kubereka ngene bari abantu ngene mbirukana cugiye nibuka hari nko mu kwezi k'umunani hagwa imvura iteye ubwoba muri iryo shamba ariko amazi yose n'imivu yose yamanukaga twebwe yaratuzunguruka igatambuka yego ico ni ikintu gitangaza izo bintu bikaba ni ikintu niboneye n'amaso yanje nta aho nyine twari turi hari umugenzi wanje ni Paul ari muri Kenya yahasize telefone mu gitondo turabati tuje kureba telefone yatwawe ntayo dusanga aho ngaho yararyamye aho yari yayirambitse none ugiwe yahise ahaguruka turagenda agira ngo yayitwaye mu mfuko w'ikoti yari yambaye nakumbe yasigaye harya mu gitondo turamubwira ati yemwe nta telefone tuje gushaka toya nitugenda turagenda dushike dusanga irya telefone habe n'ima ry'amazi umutonyi nifuga zene gatwe twagize ngo nyine umutonyi nta numwe warushigeraho telefone dusanga ari nzima imeze neza turataha ibyo ni bitangaza Imana yagiye dukorera ni byinshi iherezo ry'abo bantu se ntimwabonye byakurikiyeho nimba baragumye aho ngaho mwabicaritse oya kuko Imana yari yatubwiye ngo kubirukana urumva iyo mvura niyo yahise birukana baragenda yego urakoze cyane kabisa hanyuma akabazo k'amatsiko mwamenyaniye he na Rwizigwa Felix Rwizigwa Felix ko cyane umuvukano wanje nawe si muri famille ni muri Kristo Yesu yarabigasogwa naje mbe Musasa niho twamenyaniye tumaze kumenyana tuba inshuti cyane nyuma twongera kuza kubana Muyinga mu ntara ya Muyinga turasabana cyane n'ubu turacasabana nubwo nyuma naje kwimuka neza i Bujumbura kandi n'umugabo nkunda uzumbwira amateka
byinshi aza gukunda kumbwira ngo ikiyumbe kiriya n'ikino biratandukanye nani nkamubwira ngo ikiyumbe kiriya nico mu giturage ikino nico mu kizungu yaravuze gato twamenyanye kahwereye ka papiriye bagateye pepo uwo munsi kihaye ubwara ngo agiye gusengera abadayimoni twari musasa hari igiterane ca nari protokora aho ari protokoro akaba igiterane ca beteri hari hariho umuvugabutumwa mwene data huduma nuko akazana nani ngo umwuka wino jewe nicyo gituma nzavuga ngo ntawo uyu si umwuka ni nako yari yagarutse havuga ngo iriya ruguru iriya iki ni cokere vraiment iki ni cokere mugani wa huduma uwo munsi bagakubita ipepo kama gahwera bagajana ikiremba iyo batakajana ikiremba ngo bagatereza serumu twasigaye turangiza igiterane ka papiri bo aho yavuga gutyo nk'umwuka wino nari nagize umwuka wo kuja guprotokora umuvuga butumwa yari evangeliste huduma noneho urabona ko cyari igiterane kirimwo abagabo b'impano ngaba abagabo bagiye bakora utuntu n'utundi barabate bari bakoresheje cyari igiterane cyari beteri baravuga ngo hari ikiyumbe twashire vyicaza kuko gurumva kugira ngo bahashire bazabumva ko ndi noneho kandagisega noneho gasinabona umwanya wo kuja guhudumiya kubera ko ndabonye umwanya wo kuja guhudumiya bene wacu bo ku ruhande barabaterekana none wacu ko yagiye mu bintu bijanye n'imirire reka bari bo turebe ngene twomukoraho bari abayimbe bose bagahungabana naho ngaho ja oya abatumirwa bacu burano ko ikiremba ari amateka gusa no gusetsa barasetsa cyo ndemezanya nawe ikiyumbe gato yanabivuze yavuze ngo abantu basenze ruguru bagiza mu gisha kuko babyisanzemo ibindi kandi yavuze nuko abantu basengeye ino aribo bagizaho bava n'ikimana bakoreye sibyo ruguru nje ndashaka kuvuga ikiyumbe kino cabaye cyarashize imbaraga kandi ndumuyumbe ndetse numwe no mu bayobozi b'abayumbe ruguru vraiment washaka gusenga yabivuze mbere yavuze ngo ngirasenge yafataga ikaramu ziko akandika ku ruhome amandiko bakayasoma kandi kararya kantasha ino ndaho uzoritora ngo aryandikisha tanda wosha tabindi murakora ibi isinga z'amatara bayacitse mon frère ico ndaco zirano dusinga twacitse yavuze benshi bagiye bahanura tuza abantu baruguru ikiyumbe bakoze ariko njewe nshaka kuvuga ko ikiyumbe cini cyakimaze imbaraga twakoresheje ikintu c'ubwenge cyane Imana yavuga tugashaka kuzana ikintu c'ubwenge ubumenyi kandi mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge nta muntu uza wigira kuko atize ahubwo njewe nzambona ko kujya jambo bavuze ngo mu Rwanda ngo umwana w'ibutaraza avukana gatandatu iyo bavuga mu minembwe wo muri operato twebwe ntidukunda cyane nko kwisigara hasi ariko vraiment ruguru hari umwuka ico kuko muzehe yabivuze niwe wari umuvyeyi twari dufite kandi ntiyize amashuri menshi ariko niwe watuyobora twagaza tugenda tugasenga Imana yatubwira gahunda tukayimubwira twayimubwira akatubwira ngo ntimukoruku nimukoruku ntimucaha muracaha tukagendera kuco umwuka n'ubwenge bw'Imana bwamuhaye ariko ubu hano twazanye umwuka w'ivire tuzi no mu mushasha w'ivire umuntu wese azana umwuka akazana ubumenyi tuwokosora umuntu ngo akosereke ntiyose impanuro ku wundi ino niho twamwagize mwasigaye inyuma mwene data kocha ndio tukunda kumwita Abayumbe ico avuze ngo ikiyumbe kino gitandukanye n'iciri ya ruguru by'ukuri biratandukanye namuze yaragira ica bivuzeho kubera ko namuze yaragira ica bivuzeho yagize ibitotsi byinshi murabona n'imyaka ni myinshi cyane kandi yaraye mu gitaramo yaraye tutaramye cyane noneho ikiyumbe cya ruguru n'icino biratandukanye by'ukuri ego biratandukanye gute aba novuga yuko bari mu mwuka novuga yuko ni nko mu kinyejana none cya Israel babonaga umwanya munini wo gusenga kandi koko none nk'abantu bamara iyinga bikingiraniye mu cumba c'amasengesho kandi yabone ko inka zahuka zigasubira zikagaruka ico gihe bari bafite umwanya wo gusenga nico kintu muzavuga ko bari baturusha kuba mu mbaraga kubera umwanya bafata wo gusenga sico kimwe nka none
none twebwe ino mu gisagara nsenga nijoro ngakora ku manywa ariko iyo bashobora gufata ijoro n'amanywa baba basenga. Ikindi yaravuze ngo ikiyumbe kino dukoresha ubwenge, nabo barakoreshaga ubwenge gusa icyo baza barusha bakino gihe iyo bakaza barerwa igiti bakaza barerwa uburyo bakaza barerwa aho yaravuze ngo abintu twebwe dukoresha ubwenge bwacu kubera ko nta burere. Igiti cyumva ngo nta burere, si bose badafite uburere, bose bafite uburere, ariko hariho benshi baza mu kiyumba ari kugira ngo bagitokishe kubw'impamvu z'ibihe. Urabona muri iki gihugu cy'u Burundi nahashitse abantu benshi abanyamurenge benshi bataraza. Ibisagara byose byari amakanisa yabo byari utubari. Iyo babonaga umuntu wakijijwe bakazabona nk'umuntu wakoze igitangaza igicibwa, bakamabona kugenda na Bibiliya, bakabona n'ikindi kintu kitabaho azoyihisha. Ariko kuri none urwego bagezeho basigaye bumva yo twara Bibiliya ibitabo 4-5 kubera icyo gihe kigurirana ry'abo bantu bagiye baba no mu bwoko bwacu. Hariho bamwe bamaze kumva ko gusirimba, kuja mu ikorari, kuririmba ari 6 muri icyo gihe. Rero benshi baza ari kugira ngo ibyo bikorwa asanga biriko biragenda byaha bitukwa. Rero ikiyumbe cya none cya hano kimeze neza. Igituma kimeze neza nuko tere barimwe bamenya n'ingene bayijera bakayikoreramo. Yego si bose, hari abitwara nabi kandi n'abitwara neza, ariko ikiyumbe cya hano nico aho ubona uvuga gikomeye paraporo y'ikiyumbe cyaruguru, kuko icyaruguru bari bafite umwanya kandi icyaruguru nta mbogamizi nyinshi bari bafite ntazo. None nguyu nguyu yakazatema none rimwe mu mwaka igihe kitera kigeze. Ikindi gihe cyose cyari gisigaye kwarukuragira, kandi kuragira iri aruguru ndakazayirirwa inyuma y'inka, yakazaterera ku musozi. Byari bitaragwira ibyaha n'ubwenge bwinshi bari bataravugira. No bivuga ko mwebwe ari mwe mwabinesheje cyane. Jewe sinemezanye nawe bwana muzehe, tutaramuha umwanya reka nze muheze umwanya. Uburere icyo kiri mu zo twabuze ino, kandi uburere mu myaka dufite tugomba kubwishakira. Ntabwo tukiri abana bo kuvuga ngo twabuze abaturera barahari, bamuze baracariho. Ahubwo navuze ngo ni icokere, ni icokere vraiment. Umuntu ari mu guhunga umurera, turi ku mbuga z'Abayumbe, reka mbivuga ko kandi umuntu ari mu gukora ikintu cy'ikosa wamukosora, urya wakosoye ndagusubize, ugasubizwa n'abandi nka batatu batari barya. Ikindi twe twagiraga urukundo, titwagiraga umwanya wo gusenga gusumba bino, twarigaga twarahinga. Ndibuka muzehe hariho umunsi umwe twaherekeje abashitsi baje mu ivugabutumwa iwacu. Icyo nokubwiye kuri cyo kuvuga ngo uburere ino, umugabo umwe niwe yageze mu ngamba aravuga ngo yasanze ngo ino ngo hari brigashugure ni iwanyu mwani mufite abapasiteri birirwaga ku ikanisa, ariko twebwe kuri nino dufite abapasiteri batirirwa ku ikanisa, ahubwo yirirwa gushaka ubuzima. Ibiro by'ikanisa tubibonye ino, ibiro by'ikanisa mwarabigiraga. None se urubunga ubu nyine n'uwirwa kunani kuri biro n'udafite icyo yakora, ariko ufite icyo yakora karaje kugikora. Uranumva abapastori zana gusubiza. Jewe icyo mpamvugira abapastori simpavugira ngo ntibananiwe kuturera, twarabahunze dutuma bataturera. Dufite ababyeyi basenga, dufite n'abandi basenze mbere, dufite n'abari ko basenga nyuma bafite umwuka. Icyo kimwe nuko ubona umwana utangiye gusenga uno munsi akagira uburere busumba ubwo ugize imyaka 5, kandi wamukosora ngo njewe ndi umuyumbe nama mu gitaramo. Kwaba mu gitaramo ubundi kwiga ubuzira ubumenyi ntacyo bimaze. Muze arari aze kudufasha ako narivuzemo gatoya, ndaje nguhe abayobozi nibasima uko babayeho, kandi nabo baba bafite faiblesse zabo zikeya, zintegenke zabo bapfuyeho. Ibyo by'ubuyobozi twese ibyo twatuvuga turiko turavuga iby'ikiyumbe, twe ni twegera abayobozi tugira uburere dusenge cyane, so kuvuga ngo ubu nyine itonde. Hari abantu dufite bakica kundaraza, turi mu kwinjira uduma zibiri zigashira 3 tudaciye kundaraza, tugasenga. Ariko kera ngo uyu muzehe twagaga tuja mu ihuduma tugaca kundaraza mbere.
twasohoka tukaja iyo twirirwa abagiye ku ishuri abagiye mu bindi muri za shuguri nkuko bivuze yagaruka mbere yo kusubira mu mahombe agaca kundaraza kandi akavuga ngo mumbabarira ngibyo navuze iyo niriwe none twebwe hano mu gisagara ndavyo turi mu kuvuga turi mu guca kundaraza kangahe ariko turiko tuvuga hejuru iyo ikintu citwa uburere kandi uburere bugira umwarimu ntibwizana mu muntu kandi bukazanwa n'umuntu ufite icyo arushije urya kandi ikindi cya kabiri afite umwanya ngo gukora kijya kintu umuyumbe ntiyorerwa n'umukristo usanzwe yorerwa n'umuyobozi we ariko jewe maze kwicarana n'abapasiteri kandi nzakunda kuganira nabo kuko mba nkene kubaha mu bwenge ndakunda kubabaza ati se kubera iki muhagarara kuri podium mukavuga ngo abayumbe bagize ikosa icambere ni umukristo wawe icya kabiri usanze dayere ni umuntu mwicarana mu nama zo mu ikanisa hari imirimo wamuhaye runaka mu ikanisa none se kubera iki aja kunaniranwa hari aho mwicarana inza gusanga rero ntibagira umwanya wo kwicarana abiri ya ruguru abayimbe bakaza binjira ihuduma ugasanga harimo abapasiteri ariko kuri none ino ni umwe mu ijana nawe si nikindi hari intege nk'ize yisangije tutazi ariko hari n'imyanya yakoze y'ubuzima ubuzima bwabaye bw'imbere cyane bituma jewe vyicaza nimba ndi umuyumbe ndibuze kuja mu cumba c'amasengesho ngiye ntazi umuntu duhurirayo si ihuduma yapanzwe n'ubuyobozi runaka igituma umwe mwamuvuga ngo ngwino ndibagica kundaraza eske nzoca kwindaraza aniyihe huduma nabanje kujamo ino hagwiriye amahuduma y'abantu bihuza iyo bageze amahuduma y'ino mu gisagara bazavuga ngo bafite amasengesho bakaza basenga ku mugoroba bagasenga ku mugoroba bose bakirirwa muri za shuguririya barangiza bakazagahura mu kanisa ngo nayo niyo masengesho amasengesho asigaye ino rero nayo ku giti cy'umuntu n'abandi bihuje none niko gukomera kwacu no icyo navuga ati gukomera kwaho nuko muri abo ngabo bahaguruka bagasenga mu bihe bigoye ibindi bihe bigoye ariko kuri none ndagwa akarorero kuri njewe nimara mpeze muze hano njewe ndubatse takazingira ndatekereza uburyo umuryango wanje uza gufungura nimara gutekereza ivyo niruka muri ubwo buzima nimara nongere mfate umwanya ntekereza uburyo nza kubona umwanya wo kuja gusenga none ukiraho cyangwa ukuvuze ngo ntakazugira kandi wavuze ngo musenga buke kubera kuko intore mu gisagara baba mu kazi iyo udafite akazi kubera kutaja mu masengesho kubera iki wiruka inyuma y'ibitekerezo ibyo wategereje wiruka inyuma y'iki kandi udafite akazi ino gusenga ubundi gusenga ndibisaba kuvuga ngo dufate umunsi gusenga ndibisaba natwe ruguru titwahoraga mu myaka yose hoyaye kandi twari dufite imyanya vrema kamuze hano none ari kubwiye umunsi umwe abashitsi baje kutugenderera bavuye mu bijombo abavuga butumwa bari barimo bagisore wabasinga yabaye handi Bujumbura bari barimo nabandi bari muri Amerika ngo ni mu horana ndibaza muhigwa wabasama muzukuru bicengu babayeho baraza iwacu baratarama buce turabaherekeza kwa mbere muzehe yari afite umupanga agiye mu murima njyewe nari nambaye kamambiri iragome twahita ngo ni iragome ico gihe kamambiri ni kimono turabaherekeza n'abandi bana benshi b'abakobwa twari kumwe ndibaza tugere ku musozi turicara twirwa turira twese biba ngombwa ko tuvuga ngo kubera ko twarize ntitwotandukana gutyo muzehe yahishe umupanga mu gihuru ari hano naje na yakamambiri nibiki turambuka tubabashitsi kandi hari kure mu bijombo no kuri kangwe turambuka bamwe muri bo baje guteguza twama tugenderamo badutiza amahuzu twakoranye dukora umuzitari nawe ubu nyine ntibibaho si umwanya muke mwebwe amafaranga yanyu yari isuka niyo yari amafaranga yanyu kuja mu murima ugahinga urindira igihe bizera kandi iyo yari stoke niyo yanyu ariko twebwe kuri none ino isuka yacu ni ifaranga ndafite ifaranga kandi ifaranga aho ziba mu mutwe uratekereza
ifaranga ndazikura byicaza n'ishuri ico kibazo twihuta ico ko caramubajije hanyuma aheze muzehe ijambo tugana ku musozo urumva ico nari nkubwiye umuyumbe runaka karashaka ubwo buzima kariruka nka hejuru y'ifaranga namara kubona izo faranga abone ko mu nzu ivyo kurya bibonetse kuko abonye ifaranga abonye ivyo kurya byo mu nzu abone gufata umwanya wo kuja kwirwa mu mahombi ico kuvuze ngo mwiriwe mwagiye ahantu mugiye gutega mugiye mu kazi runaka kanyu ngo murangize mubona abayumbe bibangombwa ko muja kubatega muhisha umupanga twebwe ivyo ntibibaho umwanya umunsi uyubonwa n'amaso y'abantu no kwiruka nzobanishe umuryango wanje ntunze teza kubanza kwirukanga nabona ifaranga namara kuzibona kabona gusubira kandi kuza gusanga nico kitu muzosanga abayumbi no birirwa mu kazi birirwa ninjoro bakarara mu cumba c'amasengesho bafite urugamba bari mwitera igoyi ruta iyanyu murakoze cyane heza muzehe microphone mwamujyamiye cyane kabisa aze kugira ico atubwiyeho hejuru y'abanyamasengesho biri ruguru iwacu muri Kongo itandukaniro rihari nabino icyo navuga ku masengesho yacu twebwe twasengaga nyine tudashakisha amaisha y'amafaranga twahabwaga itaje n'umuntu ngo batubwiye ko nakarwaye tugahita tubabarana nawe twahagera twareba uko arwaye atubwira igihe arwaye n'uko atesetse cyazaga kibanza kuba muri twebwe n'amarira we waza kumufasha kurira ukababara cyane wasenga Imana ikumva kuko ubihahaye hanyuma rero wahava umaze kumusengera iwe mu mashimwe agashimira Imana yashimira Imana akakugabira inka cyangwa akagufasha ihene akavuga ngo Imana yagufashije ukaza ukankiza ukaba ari wowe untabara Imana ikagucamo ukaza ukamfasha numvishe kuko nkwiye gushimira Imana nguhaye inka iyo nka ntuwo wayimusabye n'ubundi basaba kugutumira ahandi uje gusengera umurwayi ntibaza kugenda uvuga ngo nuko nshika bakampinka waza kugenda gusubabajwe nuko urwaye kandi ubuzima bw'umuntu ukabona ubwitayeho Bibiliya iravuga ngo mubabarane n'abababaye murirane n'abarira twagiraga urukundo rwinshi cyane twagiraga imbabazi zijya Bibiliya ivuga ngo hahirwa umunyembabazi Imana izazimugirira Imana igahita ikwerekera uburyo bwose usenga n'inzira unyuramo zo gusenga ahandi yazaga dutuma yatubwira ngo mumanukane uruzi murenge mwirangwa hanyanaka twebwe twumviraga Imana cyane ikivuze tugahita twemera gukora ubwo tukamenya ko imbaraga zo gukora ikiyumbe ari ikimana ibabwiye kuko kiba igihe tugiye mu mutambara Imana yaratubwiye ngo nituje mu marango yose ya kiriya gihugu cyo hagati yo kwantayoberwa na muyehe ngo igire iki tubwira tugera mu marango yose ya kiriya gihugu tukagaza tugenda dukura ibiheko mu marango mu nzuzi mu nzira karuguruye ngo tugere ahantu ku gatongo iratubwira ngo nituje mu mutambara tuje gukuraho inzira zazibye zafunzwe umutambara abanyabwembe ntibakigenderana n'abaruguru mu minembo atari ko nimugera kwa mubembe ngo ni nyengera muserutse gutya muragenda muhaye mutemura igihuru ariko nimuseruka gutya bari kuri teri barababoha niba baboha mwemere mubohwe ariko n'akanya gatoya bakababohora hanyuma bakemera bakabinjiza mu mahombi mwamara mukavuga ubutumwa mukaharara
mwazamuka muhavuye inzira zibuka zikava mu bibogobogo zikarenga ruguru turamanuka tumanutse twari kumwe na Muhorana twari kumwe na Muhoza twari kumwe n'abandi basore tavuze bampire turamanuka ngo dushike duseruka ku kiwanja cyakabumbu hahekera nk'umuhana ababembe ngo batubone amahacomoka bamayimayi babiri baraza baradufata batubaza iyo duhaha tujya turava ngo tuje dutumwe n'Imana tuje kuvuga ubutumwa hano bamenyana na Muhorana niwe bari bazi gusa ngo barangiza baravuga ngo twebwe abakuru ni bande jewe ndatambuka ndavuga ngo nije mukuru nije ubashoreye Muhoza nawe aravuga ngo nanje baradushorera twembi ngo baratuboshe kandi nije muto wari uri muco gihe ngo tuje kugera nkariya abandi nabo bari ukanga baje kuhamagara ababo IMUHIRA haza abasore babiri baravuga ngo ni gute muhamu bo habaye baje mu ivuga butumwa ni muri kuri abo bantu ni mubarekure twari tugiye kugera IMUHIRA mu mihana wabo baraturekura ntebe batwinjije mu ipirizo turagenda baratwakira mu ikanisa twahise tubabwira ngo ntaho turya turarara tutariye batwinjize mu mahombi dusenge bazatuzimana mu gitondo turaharara ngo buce abapasiteri baratuzimana batwinjiza mu ikanisa tuvuga ubutumwa inzira ziraboneka uwo munsi mu Mutambara hahita huguruka inzira zije Mubembe twavuye aho ngaho tuja mu Mirembwe naho muri gusengera muri Gitavi hari imbaraga nyinshi cyane n'Imana yahavuze n'ubu ngubu bimwe ntibiruzura nibi bitabihari bunyine Imana yabitubwiriye aho ngaho ariko kaze tubwira ukuntu bigiye kurangira n'ukuntu Imana izabikemura. Murakoze cyane ngira turi ku musozo w'ikiganiro cyacu murabona ko imvura itwiciye ariko aba batumirwa bacu tuzabagarura murabona ko ari abantu bafite ibintu byinshi cyane n'amateka menshi cyane ntabwo twayamara ubu nyine ariko tuzabagarura mu kiganiro kigira kabiri kandi namwe mwifuza ko tuzobagarukana mwandike muri komantere mu bitwereke muraba mukoze cyane reka duse n'abagize conclusion kubera murabona ko imvura iduteye ariko ikiganiro cari ciza cyane reka mwene data gica avuze jewe nshimiye IMUHIRA studio ko kubutumire kutwizera mukadutumira kandi tunabashimira ku bikorwa mwamukora kandi twizera ko ibintu biriko biragenda neza kandi ikiyumbe gihagaze neza nubwo twarimo tuvuga itandukanyiro ry'ikiyumbe ca ruguru n'icino ariko gihagaze neza gusa ngo nta mwiza utagira inenge murakoze cyane turabashimiye iri cyavuga dusoza ikiganiro murakoze cyane IMUHIRA studio no kubashimira cyane ku cyizere mwatugiriye kugira ngo tuganire twibukanya ibyiza Imana yagiye ikora mu gihugu cacu ndetse n'ibizikomeje gukora hano muri iki gihugu dutuyemo nuko twibutsa no kwibukanya ibitangaza by'Imana gusa hagati nubwo twagiye duhura n'ibyo byose kandi Imana yagiye dukoresha ibyo ndi twabuzemo intambara ariko ngo Satani arwanya uzavamo umugambi mwiza ntabwo azarwanya ikitazavamo umugambi mwiza ubundi igigori cy'igifuma ntigicibwa tukaba dushimiye rero dusaba kandi kuko abantu bose bakomeza gutekereza iwacu no kwisunga Imana kuko nta handi twebwe tugira ubuhungiro basenge baba Abayumbe n'abana beza Abayumbe n'abana beza bazi imbaraga z'Imana kandi bagira ibanga umugeze neza cyane kudutumira kuri no munsi asiga mu dutahiriza abantu bose murakoze cyane natwe turabashimiye kwitaba ubutumire bwacu turagushimiye muzehe turagushimiye Felix turagushimiye Vyicaza mwagize neza tunabasaba ko undi munsi tuzabakenera cyangwa se abakunzi b'IMUHIRA studio bazabakenera nitubasaba ngira ntimuzatwangira tuzitaba rwose murakoze cyane murakoze cyane namwe bye bye.